Mosebedo katimo kampeni kweth ma Azimio e kaunti ma Meru obagalama kende ne yiero mar kwe kagi kwayo loch ne Raila Odinga kod Martha Karua. Minego wacho ni gisebedo kagi manyo mbulu ne Martha kaka jalup Raila Odinga kendo chopo konde duto e gwenge ma Meru kagi singo ni Meru dhi luto mbulu ne Azimio. Gimedo ni gimor ni e thuolo ni ginyalo kwayo ombulu ne Raila e gwenge ma kono ma onge chochni mora mora kagi medo kwayo jopiny omondo luto mbulu ne Raila. Yetu leo ilikuwa tu tuungane hapa kwa sababu ya maombi. Tutume hiyo maombi tundindicate mother na baba kwa maombi ili on Tuesday tukitoka kuenda kupiga kura wapite at hiyo frying colors wapite na frying sindio wa mama walikuwa wamesema mlima baba hatapanda mlima na ashapanda hapa Meru amepanda na tumeamua na tumeambiana sisi wote kama wamama tunataka Azimio na tunataka baba. Akina mama wote itakuwa aibu sana kukosa kupigia mama mwenzetu kula. Sasa tuone mama ako mbele online tufike hapo tumpigie kula. Na sisi tunamaliza yetu hapa ya Meru tukisemaje? Yote baba na Ogai mar UDA